Kaže, gdje bereš gljive? Pa reko, ne rastu gljive na asfaltu u šumi. Čuj, kaže. Et kaj, moraš li mi, kaže, donijeti pola kile. Ja stanem i gledam, pa nisi u kolicima, ne do Allah, pa da ti neko donese pola kile. Imaš u prodavnici da kupiš. Pa ja, 150 grama, 35 kruna i ne moliš se nikome. Ne tražiš. A evo ja mogu po kiši, zaraslom putu. Meni to ne smeta. Mogu da kupim, mogu da idem da berem. I ne tražim nikog. I ne pitam nikog gdje su na asfaltu. Pa znamo mi svi da nisu na asfaltu. Nego da su u šumi. A valja ići u šumi. Pa sam htio samo da snimim kako je ovo roslo. Sam mokar budiš, ali nema vezi. Ako hoćeš nešto da jediš fino iz prirode, ideš u šumu. Evo, pogledaj kako je to gusto, nisko. Ti moraš obi saget da tražiš. A ja, što bi rekli, gledaj lijevo, gledaj desno. Ako da se poželio sam da nađem vrganja. Ovo nisu ovo, možda jesu ovo zeke one, ali ja nisam sad siguran u nje. Moraš odat pogled.